Nama saya Hazira. Saya stay dekat area Bangi. Saya sebenarnya jumpa randomly je dekat internet, tapi saya nampak harga dia reasonable. So that's one of the reason lah kenapa saya pergi kat Sengkars. Saya sangat berpuas hati, especially Aiman. Dia monitor dan dia guide daripada awal sebab saya memang tak knowledgeable sangat dalam kereta. And then dia memang patiently lah jawab satu-satu soalan saya sampai saya betul-betul faham. And saya berpuas hati dengan barang yang saya purchase sebab bila ada benda yang saya issue dekat Aiman yang saya rasa saya tak puas hati kat sini, and then dia fix part tu tanpa banyak cekadak lah. Macam okey je lah. Pertama bagi saya sebab dia budget friendly. Lagi saya pun baru first time nak beli kereta. And then sebab model ni pun okay kot bagi saya. Macam tak backdated sangat dan tak new sangat pun. Dan just fine je lah. Tu saya akan recommend dekat kawan-kawan saya. Dia servis baik. Ingat Yuska, ingat Senka.